салом мегӯям ба бинандагони бениҳодгироми радио Озодӣ. Наврӯзи якояки шумо муборак бошад. Шалои Гулхоҷа ҳастам. Боз дар як рӯзи нав, дар рӯзи 21 март дар канори шумо азизон ва умедворам ҳар ҷои дунё ки ҳастед сеҳату саломат бошед ва Наврӯз дар зиндагии шумо рӯзҳои хубро пеш биёрад ва файзу баракати бештарро барои шумо ато кунад ва ҳар куҷое бошед сеҳату саломат бошед ва албатта бо радиои Озодӣ бимонед ва хабарҳои дасти аввалро маҳз аз мо гӯш кунед ва тамошо кунед. Хуб, имрӯз панҷшанбе аст ва тавре ҳам гуфтем дар Тоҷикистон ҷашнҳои Наврӯзӣ шурӯъ шуданд ва мо тасмим дорем ки дар ҷараёни рӯз ҳатман барои шумо дар барномаи хабарӣ ва ҳамин гуна дар суҳбатҳои минбаъда дар бораи тантанаҳои наврӯзӣ бештар маълумот бидем ва гузоришам пешниҳод кунем ки имрӯз душанбе ва дигар манотиқи кишвар чӣ ҳолу ҳавое доранд ва аз ин хотир моро дар давоми рӯз ҳатман тамошо кунед. Тавре ҳам медонед дар Тоҷикистон бахшида ба Наврӯз 4 рӯзи истироҳатӣ дар назар аст ва ман боварӣ дорам ки дар ин рӯзҳо низ шумо ҳамроҳи мо хоҳед буд, чунки гузоришҳои ҷолиб дорем ва дар Озодӣ видео пешниҳоди шумо мешавад. Ва қабл аз он ки ман ба хабарҳое ки дар дастам аст таваҷҷӯҳ кунам, албатта бозам мегӯем аз боду ҳаво дар се кишвар. Ҳавои мо дар Прага имрӯз офтобӣ ва 15 дараҷа гарм пешбинӣ шудааст. Дар Москав обуҳавошиносон боридани барфи кӯтоҳмуддатро тахмин заданд. Ҳарорат рӯзона 3 дараҷа хоҳад буд. Дар душанбе ҳаво абрӣ ва 16 дараҷа гарм мешавад имрӯз. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба хабарҳо. Интизор меравад рӯзҳои 4 ва 5 апрел мулоқоти навбатии ҳайатҳои ҳукуматии Тоҷикистону Қирғизистон дар робита ба таъин ва аломатгузории хатти марз дар шаҳри Душанбе баргузор шавад. Дар ҳамин ҳол шӯъбаи иттилоотии дастгоҳи президенти Қирғизистон назари муовини сарвазири ин кишвар Жениш Разоқовро нашр кардааст ки ҳайати Бишкекро дар гуфтугӯҳои марзӣ бо Душанбе раҳбарӣ мекунад. Ба гуфтаи ӯ дар минтақаҳои баҳсии Қирғизистону Тоҷикистон пайваста низоъ сар мезанад ва бинобар ин мақомоти ду кишвар пешниҳод карданд ки комиссияи муштаракеро ба раҳбарии раисони вилоятҳои суғди Тоҷикистон ва Ботканди Қирғизистон таъсис бидиҳанд. Ҳамчунин марзбонони қирғизу тоҷик бо ҳам кӯчаҳоеро назорат хоҳанд кард ки шаҳрвандони ду кишвар дар онҳо равоо мекунанд. муовини сарвазири Қирғизистон мегӯяд хабареро хондам ки гӯё барои бунёди роҳи Исфара ворух иҷоза дода шудааст. Бояд донист ки Исфара аввали роҳ ва ворух охири роҳ аст. Дар ин миён роҳи мазкур аз ҳудуди Қирғизистон 3 бор мегузарад. Соли 2014 протоколе имзо шудааст ки бар асоси он роҳи иловагӣ сохта мешавад ва он деҳаи Оқсои ноҳияи Боткандро давр хоҳад зад. Дар ҳоли ҳозир роҳи асосӣ аз деҳаи мазкур мегузарад ва роҳи дуввум берун аз деҳа дар ҷое ки хонаҳо нестанд бунёд мешавад. Ин роҳ мустақил нест ва дар бораи ҷудо шудани кадом як коридоре низ суҳбат нашудааст. Танҳо ин як роҳи иловагиест ки ҳам шаҳрвандони Қирғизистон ва ҳам шаҳрвандони Тоҷикистон аз он метавонанд истифода кунанд. Яъне ду гузина аст. Як роҳ аз деҳаи Оқсой ва роҳи дуввум барои берун аз он мегузарад, барои берун баромадан аз он деҳа, гуфтааст Разоқов. Ба гуфтаи ин мақоми Қирғизистон, минтақае ки дар он роҳ бунёд мешавад ҳудуди Қирғизистон аст. Ҳарчанд ҷониби Тоҷикистон пешниҳод кардааст ки дар бунёди роҳ кӯмак кунанд, вале ба далели он ки роҳ дар ҳудуди Қирғизистон аст, Бишкек тасмим гирифтааст ки онро худ бунёд кунад. Зиман 13 март дар байни сокинони деҳаи Оқсои Қирғизистон ва Меҳнатободи Тоҷикистон низоъ сар зад. Ба ин низоъ бунёди роҳи Оқсои тамдиқи ноҳияи Боткан сабаб шуд ки аз минтақаи баҳсӣ мегузарад. Дар натиҷаи заду хурд ду шаҳрванди Тоҷикистон ба ҳалокат расида, 3 шаҳрванди Қирғизистон захмӣ шуданд. 15 март вазъ дар марз дубора ба эътидол омад ва рӯзи 18 март дар пайи гуфтугӯи мақомоти ду кишвар роҳҳо низ дубора шуданд. Дар ҳамин ҳол баъзе хабаргузориҳо менависанд ки раиси ҷумҳури Қирғизистон Сооронбой Ҷэйнбеков мақомоти қудратии Қирғизистонро барои камбудӣ дар пешгирии
таниши марзӣ бо Тоҷикистон танбеҳ додааст. ӯ гуфтааст ҳама гуна воқеаро бояд сари вақт пешгирӣ кард ва тамоми масъалаҳоро якҷо бо намояндагони мақомоти маҳаллӣ ва аҳолӣ баррасӣ кунеду ба фитна роҳ надиҳед. Ба қавли раиси ҷумҳур, марзбонон на танҳо салоҳияти ҳарбӣ доранд, балки бояд бо аҳолӣ ва нирӯҳои марзбонии ҳамсояи кишвар муносибатҳои дипломатиро барқарор карда тавонанд. Хуб, президенти Тоҷикистон дар як суҳбати телефонӣ бо Нурсултон Назарбоев, раиси ҷумҳури инак собиқи Қазоқистон, ба унвони як сиёсатмадори сатҳи ҷаҳонӣ ситоиш кардааст. Дар ин бора рӯзи 20 март хабаргузории расмии Казинформ хабар дод. бино ба ин манба, Эмомалӣ Раҳмон дар гуфтугӯи телефонӣ бо Назарбоев нақши ӯро дар ташаккули истиқлолияти Қазоқистон, тақвияти субот ва амният дар минтақа ва ҷаҳон хеле муҳим арзёбӣ кардааст. Эмомалӣ Раҳмон таъкид кардааст, ки мардуми Тоҷикистон нақши таърихии президенти нахустини Қазоқистонро дар татбиқи ҳамкориҳои стратегии ду кишвар муҳим хонд, омадааст дар хабар. Дар поёни ин суҳбати телефонӣ ду раҳбар ба мувофиқа расиданд, ки дар оянда ҳам ҳамкориву иртиботи худро идома медиҳанд. Дар ҳоле ки ин хабарро оҷонсии давлатии Қазоқистон ба чанд забон аз ҷумла англисӣ нашр кардааст, вебсайти президенти Тоҷикистон дар ин замина ҳеҷ хабаре чоп накардааст. Бояд гуфт, ки рӯзи гузашта дар як райдиҳии парлумонии Қазоқистон шаҳри Остона, пойтахти Қазоқистон ба Нурсултон тағйири ном кард. Номи нави пойтахти Қазоқистон ба ифтихори президенти ҳамакнун каноррафтаи ин кишвар Нурсултон Назарбоев номгузорӣ шудааст. Хабаргузории Спутник менависад, ки нахуст вазири Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ба Русия пешниҳод кардааст, ки арзиши патент ва андозҳоро барои муҳоҷирони тоҷик арзон кунанд. Ин пешниҳод рӯзи гузашта дар шаҳри Душанбе дар иҷлосияи 16-уми комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои тиҷориву иқтисодии Тоҷикистону Русия аз забони нахуст вазир садо дод. Бар иловаи ин, Қоҳир Расулзода дар бораи зарурати баргузор кардани як маъракаи дигари қонунӣ кардани будубоши муҳоҷирони ғайриқонунии тоҷик дар Русия ва муҳоҷирони хориҷшуда таъкид намудааст. Ҳамчунин бояд ҳаҷми арзиши патент, андозҳо арзон карда шуда, имтиҳонҳо барои гирифтани патент дар бораи забони русӣ, фарҳанг ва торихи Русия осон карда шавад, гуфтааст ӯ. Гузашта аз ин, Расулзода иқдоми Русияро дар сохтмони 5 мактаби русӣ дар Душанбе махсус қайд кардааст. ҷоиз ба ёдоварист, ки дар соли 2017 дар пайи маъракаи Аф дар Русия 122 000 муҳоҷирони тоҷик будубоши худро қонунӣ кардаанд. Зимнан интизор меравад, ки дар нимаҳои моҳи апрел Эмомалӣ Раҳмон, президенти Тоҷикистон, бо як сафари корӣ ба Москав биравад, ки дар он ҷо баргузории конфронсияи ҳамкориҳои байни минтақавии Русияву Тоҷикистон дар назар гирифта шудааст ва ҳанӯз маълум нест, ки дар ин мулоқот оё то куҷо масоили муҳоҷирон низ баррасӣ карда мешавад. Хуб, бори дигар дуруд мефиристам ба ҳамаи бинандагони азизе, ки ҳамин ҳоло моро тамошо доранд аз Озодӣ видео, канали Радиои Озодӣ дар YouTube, ва дубора ҳамаи шуморо хушомадед мегӯям ба ин суҳбати мо ва албатта бо Наврӯз табрик мегӯям ва умедворам, ки то охири суҳбат моро ҳамроҳӣ хоҳед кард ва ман чун ҳамеша дар бораи қурби рубли русӣ низ барои шумо азизон хоҳам гуфт, ки бозам дар нисбати рӯзи гузашта як каме баландтар рафтааст. Додгоҳи таҷдиди назар дар Гаага аввалин президенти ҷумҳурии Сербистон Радован Караҷичро ба ҳабси якумрӣ маҳкум кард. Караҷичи 73 сола қаблан барои қатли оми беш аз 8000 марду бачаҳои мусалмон дар Сребреница ва ҷиноятҳои дигари замони низои Босния ва Ҳерцеговина 40 сол ҳукми зиндон гирифта буд. Ҷаласаи додгоҳи Караҷич ба таври мустақим дар сомонаи додгоҳ пахш шуд. ҳукми навро додгустарҳо ба истилоҳ механизми боқимонда содир карданд, зеро додгоҳи байналмилалии ҷиноятии ҷанг барои Югославияи собиқ фаъолияташро соли 2017 қатъ кард. ҳукми аввали Караҷичро ҳам тарафи ҳимоя, ки талаб дошт қарори суд бекор карда шавад, ва ҳам айбдоркунанда, ки мехост ҳукм шадидтар бошад, қабул надоштанд. Караҷич худро гунаҳгор намедонад ва бояд гуфт, ки дар ибтидо Радован Караҷич ба қатли Омина
نه تنها مسلمان‌های سربرنیتسا بلکه 7 شهرک دیگر متهم میشد، اما این بخش اتهام در دادگاه اثبات نیافت. همزمان او برای صادر کردن جنایت علیه بشر و نقض قانون و سنت‌های پیشبرد جنگ، کشتارها، دیپارتاسیون، مناسبت غیر انسانی، جنایت‌های دیگری ضد مسلمان‌ها و خرابت‌های بوسنیا، ترور ساکنان سرایو از توپخانه‌ها و اسنایپرها و گروگان گرفتن کارمندان سازمان ملل متحد گناهکار اعتراف شد. کراجی سال 2008 در سربستان بازداشت شد. او 13 سال از تعقیب دادگاه بین‌المللی فرار کرد. هنگام مرافعه دادگاهی از روی قضیه کراجی 11,000 دلیل و شواهد جمع‌آوری شد و حدوداً 600 نفر شاهدی دادند. دانشجوی در پاکستان یک پروفسور و آموزگار که می‌خواسته است در مراسم خداحافظی‌اش هم دختران و هم پسران را دعوت کند با ضرب کرد و در حضور دیگر دانشجویان کشته است. خطیب حسین را روز 20 مارس در صحنه کالج صادق اگرتون در شهر بهاولپور دستگیر کردند. بنا به گزارش‌ها خطیب حسین با خالد حمید پروفسور زبان انگلیسی هنگام آمادگی به محفل خداحافظی با کرد حمله کرده است. فرهان حسین یک نماینده پلیس شهر گفت خطیب حسین با یگان گروه مذهبی ارتباط نداشته است، ولی مفتشان گذشته او و عامل‌های قتل را تحقیق می‌کنند. این زمان در بیانات دانشجوی متهم آمده است که محفل‌های یکجایی دختران و پسران مخالف فرمانده‌های اسلام است و من به او هشدار دادم که این کاران نکند. معلم در بیمارستان جان داده است. در پاکستان مسئله دین و حقوق زن مسئله داغ است و تندروان اسلامی در این کشور نسبت به زنان بسیار عقیده‌های ارتجاعی دارند. نگاه اندازیم به ازبکستان. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف بخشیده به جشن نوروز فرمان عفو 44 محبوس را امضا کرد. بر پایه این فرمان میرزیویف که 19 مارس امضا شد، 7 محبوس پره و 11 کس شرطاً آزاد گردیده، جزای 12 تن سبک و از مهلت حبس 13 نفر دیگر کم کرده می شود. جمعاً 30 نفر از زندان آزاد خواهند شد. سن 2 تن افشوده ها از 60 بالا بوده، 5 نفر آنها زنان بودند. در میان افشوده ها 23 نفر آنهایی بودند که با اتهام اشتراک در فعالیت سازمان‌های ممنوع زندانی شدند. در رده‌بندی کشورهای خوشبخت دنیا که بخش سازمان ملل متحد در امور جستجوی راه باثبات تهیه کرد، فنلاندیا خوشبخت‌ترین کشور دنیا نام بر شد. تاجیکستان در رده‌بندی کشورهای خوشبخت جهان مقام 74 را گرفته است که نسبت ازبکستان و قزاقستان بدتر و در قیاس با قرقیزستان و ترکمنستان بهتر می باشد. روسیه در مقام این فهرست 59 قرار دارد. در میان کشورهای آسیای مرکزی از همه خوشبخت‌ترین ازبکستان بوده است که در زینه 50 است. بر پایه گزارش سالانه این نهاد که 20 مارس در روز بین‌المللی خوشبختی نشر شد، فنلاندیا بله از همه بلند را گرفت. در جای دوم نروژ، بعداً دانیا، ایسلندیا و شویتساریا کشورهای خوشبخت اعلام شدند. روسیه از جهت خوشبختی 10 زینه پایان رفته است. پیرو و قزاقستان هم پایین تر هستند. روی خط کشورهای خوشبخت دنیا با بروندی تمام می شود که در مقام 156 جای دارد. برای مشخص کردن خوشبختی 6 عامل: تولید ناخالص داخلی بر سر اهالی، طول عمر، سخاوتمندی، پشتیبانی اجتماعی، آزادی و تاثیر فسادکاری در قبول قرارهای حیاتاً مهم به نظر گرفته شد. هر یک عامل از روی جدول دهبلی ارزیابی و بعداً حساب میانه برای کشور برآورده شده است. و در این قسمت صحبت یک خبر ورزشی هم داریم. تیمور رحیموف پهلوان شناخته توجیک در مسابقه جمهوریوی اوید به گشتی ملی بخشیده به عید بین‌المللی نوروز که دیروز در شهر نورک برگزار شد در وزن مطلق غالب آمد و با شاهجایزه автомашинаи سبک‌رو مکافاتانیده شد. در این مسابقه ایدانه پهلوانان از ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌های سغد و ختلان، شهر دوشنبه و منطقه رشت از روی 7 درجه وزن ها رقابت کردند. برای مکافات اصلی автомашинаи سبک‌رو پهلوانان در وزن مطلق مبارزه بردند. در اقوازمایی نهایی تیمور رحیموف با فرقت نظریف پیروزی به دست آورد و صاحب شاهجایزه گردید. ضمناً تیمور رحیموف پهلوان معروف توجیک در مسابقه بین‌المللی گران پری جودو که روزهای 8 تا 10 مارس امسال
дар Марокаш баргузор шуд, медали биринҷӣ ба даст овардааст. ӯ дар вазни беш аз 100 кило барои ҷои севум ба Владот Семеновский аз Румыния пирӯз шуд. дар дораи таҷлили ҷашни байналмилалии Наврӯз аз 21 то 31 март дар шаҳру навоҳии Тоҷикистон ба ғайр аз гӯшти миллӣ, аспдавониву бузкашӣ, инчунин баргузории мусобиқоти идона аз рӯи намудҳои маъмулии варзиш ба мисли баскетболу волейбол, варзиши сабук, вазнбардорӣ, дастхӯбонӣ, тенниси рӯи миз, футбол, шоҳботу шашка ва ғайра дар назар аст. خب به طور هم وعده دادم اکنون رو میاریم به قرب اسعار خارجی. بانک ملی تاجیکستان قرب اسعار خارجی رو برای امروز چنین معین کرده است: $1 9 سومانی و 43 درم، 1 یورو 10 سومانی و 72 درم و 1000 روبل روسی 146 سومانی و 80 درم است. خب بینندگان عزیز، با سپاس به یکایک شما برای همراهی در این روزی مبارک، در روزی نوروزی، و بار دیگر برای شما این روز رو تبریک میگم و امیدوارم که در جریان روز باز ما رو تماشا خواهید کرد. ما برای شما گزارش‌های جالب داریم، مطمئن باشید که بعد از 3 ساعت بازم با شما ملاقات خواهم کرد در تقدیم سرخطهای روز و بعداً برنامه خبری رادیو آزادی تقدیم شما خواهد شد. با ما باشید و روزتان بخیر باشد.